Payabak po kay kayo. Betala po king kikatampa na langin, king misang iti. Para king kapasalamatan at kaya doon ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynald Dagyao, Bless Constantine and Chris Apimwar, Richard, Paulo, Gia, and Ricardo Gyao, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Eroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Aris and Marlin, Veronica De Leon, Waylee, Midel, Winston, Jenna, Ashley Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Eileen Sanchez, Randolph Sanchez, Joselito Sanchez, Paciencia and Pedro Sanchez, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manluta, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chi Carreon, Emerito, Zenaida Emerson, Ken, May, and Erica Summer David, Shane, Kevin, Marco, and Sion Manabat, Ernesto Bolus, John Alfred, Alfredo, Anika, May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Cristina Ustimbaste, Dom Santiago Maria, Rosas Angeles, Perdi Angeles, Anel and Ervin Ross, Cristino and Vicenta Ocampo family, Enaro Euprasia Santiago family. Noli Lagman, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Harold Lagman, Melvin Lagman, Jane Lagman, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Asmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Cristina Ustimbaste, Salve Inco, Ramses Inco, Dom Santiago Maria, Niña Marie, Juliana Chloe Santos, Maraking kapasalamatan ng Jamie Ocampo Morales, king kayang pasar king board exam. Para ka rin birthday dari Felipe Neri Ocampo, Lourdes David, Sian Ashley Mendoza. Para king makapasabaling kaya doon di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and E.J. Valentino, Joseph Emilio
and Ethan D.G. Acomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Divi and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Jacqueline Bautista, Minerva Concepcion, Carissa Marie Charmaine, Ronilo Rain Jasper, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layog, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Bitug, Elisa Conrado and Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela, Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Rico, Bessie and Chen Dueñas, Jacqueline Bautista, Joshua Angeles, Jay Carreon, Romana Ocampo, Lilibet and Ernie Echage, Francisco Domingo Jr., Jose Ocampo, Jen J. and Mark Ivan David, Mylene Nirik, Renato Ocampo, Kevin Ivan Gasa. Paraking Malagwang Kapaldanan di Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Carmelita Manlutak, Monique Tungol, John Edward Mariano, Miguela David, Marites Sebastian, Ines Gosum, Norma Gueco, Cesar Biscocho, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Terry Davis, Bernadette Nicole Palma, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Lucia Flores, Marieta Roelio Vela, Reyel, Raquel, Eric, Roman Torres, Marcelino Lagman, Jane Lagman, Rina Kayanan, Yoli Balasike, Romeo Lasco, Francis Lasco, Rodrigo Ocampo, Justice Isaiah Cortez, Paul Castro, Reyes Ira, and King Joel Magtoto, Leng Gueco, and Imelda Santos. Paraking Kapayapan din Kaladwadi, Jerome Maria, Ulian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Marceliano, Rebecca, Roel, Antonio, Rowena, Cuevas, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Ulia, Medalla, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirielda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Among Tony Dumawal, Basilio Juana, Jesus Tayag, Basilio Escolastica, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Ignacio, Pasensya, Severina, Andres, Calara, Jose Boy Between, Pedro, Leander Orense, Elena, Julian Roque, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Arsenio Benamin Jennifer, Simeon Maria Godofredo Tayag, Etulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jennifer Rapi Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta, Luis Corazon, Emmanuel Isidro, Maria Enrico, Mariano Resting,
Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair, Sunrise, Ulieta, Joby Carel, Joanne Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Dalugdugan, Tessita, David, Castor, Auring, Santiago, Erning Sevilla, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Jesus, Gloria, Valentino, Aime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelino, Justin, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy, Felix, Berinya, Aurea, Nestor, Ricardo, Bernardo, Roberto, Eduardo, Agustin, Melanio, Diosdado, Elena, Corazon, Lucila, Teresita, Mendoza, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Lucia, Reino, Cunanan, Jose Flores, Ronnie, Ray, Rosendo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Alfonso Sr., Alfredo Sr., Teresita, Saturnino, Charmaine, Edgardo Pantig, Rosie Inco, Aurora Osenuki, Wilfredo Dizon, Manuel Petronilla, Maximo, Il Domingo, Gregorio David, Mateo, Maria, Pablo, Francisco, Nicasio, Valencia, Esteria, Nicolas, Erlinda, Alfredo, Barbara, Isidoro, Segunda, Lydia, Roberto, Aldrin, Benji, Amado, Dominga, Enrique Salonga, Asinto, Norman, Roda, Floriano, Gregoria Mariano, Carol Pelino, Marcela Ocampo, Among Alejandro Ocampo, Aming Sion Ocampo, Leticia, Oscar Nicdao, Pel Roque, Gerald Sebastian, Russell Flores, Lydia Roque, Guillermo, Rowel Nel David, Among Leo Manalo, Segundina Manalo, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na karitang ala ng makaganaka karela. Announcement po. Mumuna reminders, payment for maintenance of our Betis Catholic Cemetery fee, 20 pesos per square meter every year. At additional maintenance para King Columbarium from 100 pesos to 150. Kadwa po, anting pamupos King Flores de Mayo, mikasagala tamo po King Parokya King May 31, magumpisa King Metong Amisa, 4 p.m. at tukiya po ing sagala, anting parangal King Indong Biren Maria, paganaka po King ing sagala, eya metong aparasan no ne metong yang limbon aparangal King Indo. Isundo tapamu rin po ing pamagdawon bulaklak King Indo, King Bulaning Mayo. Katlo, makabuklat siya po ing kakatamong vocation committee karimbisa pong mag-donate o mag-pledge para sumaw King Pondo para karing kakatamong magpari. Kaniti pong banwa, masaya tamo pong babalita, atin tamo pong 4 pasar King Seminaryo, pangaditala po King Karelang pamamili at pamakibat, King Aus ning Gino, King pamagpari, kapat malyaritano pong ioper, din kaya katamo pong Santiago Apostol Family Endowment boxes, maski nanong misang Domingo, at din ala pa po, malyarita na pong mag-claim karetang safe boxes King Opisina, katatawlyan, papanatilyan tamo pong ing kalinisan King Kilob at Kilwal nim Pisamban, bisitas
kilob ng pisamban o bisitas, at nung malyardita mo naman pong sumawo manayos, magligpit at magbalik ka rin kaya katang ginamit luklukan, ang monoblock cheers. Dakal pong salamat, ingat po at may papangadi. Kapay niyawsan ka rin kakasal. Brian V. Sundiam ning Lubao, kasalyak ang Maricar C. Alfonso ning San Juan Bautista, king June 2024, ing kasalda king San Guillermo Paris, Bacolor. Nung atin kong balong kasangkanan ban ituloy dating kasal, pakisabi na mo po king Kura Paroko o king Paris Office. Salamat po.
Pinagpapampo ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay. At kaya kawaan timurin. Kambining mabilig ko Santa Iglesia, pag masusyan tayong ini, ang kapiesta ng Santissima Trinidad, at kaya po Pilipinas, ikaming obispo, niniclear miya naman ini BEC Sunday. At doon tamo na sana kapamilatan ng kakatang kapag masusyan, kining misteryo ngayon yang parating munye si kanan kay katamo, king kasalpantayanan tamo, busal na ning biye na sabi tamong etamo control. Ating Diyos at mabibiye tamo, king misteryo ni Pa, po ning anak, ang po ni Espiritu Santo. Para karetang pamikatagon na may bugtang masiralo. Karetang pamikatagon na din kayo may bugtang ng maniwala king Diyos. Si Chantal Areti, at adwan daking hapong Ginoo, katmuan na rin puso tamo, king mas malalam ang kapanaligan at kasalpantayanan ng kayo. Bangkumpisal ko king Diyos sa mayupayan tuto, At kaya kay kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at miyahiliwang kakulangan. Ulinito panikapo po, Santa Maria Kapilan Mang Birhen, Karin sa Langel, Lampong Santo, at kay kapatad, inipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutam. King Diyos sa mayupayin tuto, pakaluluwa na katamo. At yung pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala na katamuan sana, kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Panalangin tamo. Pupurihan na kawo, Diyos, ikpanglubos mayupaya, Kristong Ginoo, at alapagligtas, Espiritu na ning lugod. Bubulalag mo yung kakang sarili, king kabubusalan ng kaming pangataw. Agikan mo kaming makirake, king kakang biye at lugod. Meto nga Diyos at lung persona, manatili ka sana, king balayan, amiyubog king kakang wangis. Malapit king yato, apagdala ng biye, ning kakang lugod. Itiadon mi, igpa, anak, at manala espiritu, meto nga Diyos, tutu at mabibye, manggaman king alangan ko. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan, nung pag-aralan nyo la, ring banwang mga labas, hala kayong abalo o damdaman, amilyari, anting milyari, king aldoyti. Manibat na anyang lilanganin ng Diyos ang yato, at tinawaring taong antimoke kayo, ang makaramdam king siwala ning Diyos, ang manibatan, busal ning api, at kaybat, eyamate. At tinawaring metong humang Diyos, amig kapilit, ilwal na, para kaya, ing balayan, ayatsu, libutad, ning aliwang bansa, king kapamilataning pagsubok. Bage pagmumulalan, gera, ayanti ingikit yung depat ning Ginoo, ke kayong Diyos karin king Ehipto. Inya sukat yung abalo, ing tandanan manibat ngeni, king Ginong Diyos, yaing Diyos ning banwa at ning yato. Ala nang aliwa pang Diyos, subali kayo, inya, panintunyan la rin kayang utos at tuntunan, apisyag ko kay kayo, ngeningaldo iti, ban mi pakayap kayo, at dinganak yo, at manok nangan, king kapilan paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit at pakibat, mapalad diyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapalad diya. Tutukita ang puking pamagkanta. Mapalad diyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapalad diya ang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapalad diya. Palad diyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapalad diya ang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapalad
mapaladya, mapaladya. Ing amano ning ginumit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kaluguran na ing ustisya at ing katapatan, yato kayang kakatnuan, king kayang pakamal. Mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya, mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya. King amano na banwa melalangya, aldo bulan, batuin at aliwapa, melalangya inyato king metong ng amano, minuto siya mo at sabla-sabla kayang pepalto. Mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya, mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya. Inginu ingata nala retang makitakot at gagalang keya at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan, king panauning danop pagkalubanong pamangan. Mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya, mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya. Inginuyang kekatang panaligan, talausok at kambilan, o ginulugod mo kaya kami mo sa ipakit, anti naning keka kaya manalig. Mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya, mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya. Mapaladiyang bansa, pinili ning Ginoo, maging sarili ng bansa, mapaladya, mapaladya. Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo, karing tao, Roma. Detang tutuki, king agyag, na ning Espiritu ning Diyos, anak nala ning Diyos. Uling ing Espiritu, apig kalubna ning Diyos, kaya kayo, na kayo papalyarian, alipan, ba kayong pasibayong, mangat mong takot. Bagkus, papalyarian na ka yung maging anak na ning Diyos. Potang awsan tayong Diyos. Tatang ko, patutuanan na ning Espiritu ning Diyos, king kaya katamong Espiritu, king ita mo, anak na katamo pin ning Diyos. At anti na ning anak na katamo,
talagapagmana nakatamo ning Dios, at kayabe nakatamong talagapagmanang Kristo, nung darake tamo king kasakitan ng Kristo, milakayanan tamo naman king kayang kaligayon. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ligaya king Igpa, ligaya king Anak, at king Espiritu Santo, in Diyos ning kasalukuyan, ning milabas, at ning alang kapupusan. Yung Ginoo, manatili kayo. At kaya kaan timurin, Pamamasang iba Maya Pabalita, agpanggang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Ding 10 nga alagad, mintana laking Galilea, ketang bundok-bundukan, anong nuna pepapuntan Jesus para makikit kaya. Panakita kang Jesus, siniklol laking arapana, bisama ni aliwa at yung pang kapikakunwan ng karela. Lepitan na lang Jesus at nga namigsalita karela. Ing sablang kayo pa yan karimpanwa at katisulip, miyabiye ka na ako. Nyamunta kayo, linanita, karing sablang bansa, at gawan nyo lang alagad ko. Binyagan nyo lang, kilagyo na nigigpa, ampon ng anak, ampon ng banal na espiritu, at ituloy lang tupad, king sablang inutos ko kay kayo. Tandaan niyo, kaya beyo ko kapilanman, apanggaman king kapupusana ning panahon. Ing may pabalita na, ng katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Siguro itamo po alos daranasan tamongan nang kay may bugan tamong may bugtang mapikun kembie. Ne? Dakal tamo yain tinjan. Dakal tamo akakit na bala mo yung makatugma king kakatangasahan. Bala mo etamo explain ot milyari ni. O ba't kaya may gigera na pa ng aliwang bansa? O kaya giwa mo ini ot makanyaning milyari? Nepo, o iningasahan mo, o ba't makanyaning milyari? Neng kay may bugtang masiralo. Iring kakatamong kapiestan ngini, at inyang pagganaka kekatamo. Nani yung pagganaka na, nung nani yung biyetamo. Yung biyetamo, yan pinimbiena ni Santissima Trinidad. Yan pinimbiena ng Diyos. Aliwa mo, ing Trinity o ing atlong persona ng meto nga Diyos, yung misteryo yan naman imbiyeta mo. Nya itaya po lubusan, ay intindiyan.
Pota pong mangurustam, etamo kakalingwan. Potang mangurustam, igpa anak Espiritu Santo, papasyagtamo o inimbyeho. O inimbyeho, biyeya, ibat, king igpa anak at Espiritu Santo. Kanya may nga binyagtamo o yanimbiye, ami pagkalugke katamo. Nya potang akakalingwan tayo ni, nya may bugtang masiralog, uling, burita mo ngan pakintinjan, ing gana-gana. Burita mo ngan kontrolan, ing gana-gana. Akakalingwan tamo yung biyata mo, kapilan man, tayo lubusan ang intinjan. Bakit? Uling biyayang Diyos, ing biyata mo. Tayo lubusan ang intinjan, ing apong Ginoo. Siguro po, at tatandaan nyo misa na niyang Mika Synod on Synodality 2 years ago. Di kami po ang pari, ang poreng obispo, ang po kayo. Mika dialogue tamo kareng emukalupang katoliko, nune pati na karetang katoliko. At pong metong obispo, metong agewana, may kipag-dialogue ya kareng metong Muslim. So, pag-dialogue la siguro 3 times. At anyang medyo malalam na yung karelang pamaki sabi, nga na makanyan. Siguro yung pisabyan ta, no makanano te nga kakit yung balang metong, makana yung pamanintindit at yung balang metong nga na. Kay ba, muna na ako nga na ng obispo. O sige po, obispo nga na. Kami kasi nga na, nang kayong panlalawe, may kayo, kaya bala mo era kayo apagkatiwalan. Pata nga balo mo, ay, Muslim niya yan. Makanyan, po. Makanyan dapat lalawe. So sinabi na ito, huling meging mabukla na lalob kimbalang metong. Itang bala mo era kayo apagtiwalan. You cannot be trusted. Uy, ka naman nga na. Nano naman yung panlalawe mo kay kaming obispo nga na. Di kayo pong obispo nga na. Di kayong pari. Bala mo, balo yung aningega na gana. Ating kong pakibat king na gana. Totoo po ita. Ang kayo po, makanya yung panlalawe yung kay kami, At kami naman maniwala kami. But that is not true. Ala kami pakibat king na gana. Huling ining kay katampaniwalan, tayo lubusan ay intindihan. Huling metong yang Diyos, metong yang misteryo. Pero naburis sabihan, huling misteryo yang tayo lubusan na intindihan, paborentane. No. At inyang sasabihan kay katayang misteryo ngayon ni, huling kay ni tamuakakit, ing kabaldugan na ning kay katambye. Kapilan pa mo po, ating kong kamiting at metong ka rin kamiting may po talasawa ya. Nga na makanyan, obispo, nakasakit talasawa nga. Sing asawa ko, po tang mikit na kami. Malambat na rin pong miyabi. Wadang mikit kami, talagang nakasakit, Ako naman po, Pota pong ating kundarandaman at talasawa. Ating sasabihan da, ay, awang, tinod ko pong asawa. Kasi ng asawa ko wala akong problema kayo. Tingin gana-gana ng asahan ko yung mayakit kaya. Sabi ko ketang, kakasabi ko nga ita ako, baliyo po, marayo ko pakisakramento. Marayo ko pakingkabaldugan na ni sakramento. Waling sakramento na ning kasal ating kampakilalang lugod. Lugod na nin Diyos. At potang miras ka kitang puntong darandaman me palag yung asawa mo at bubukal na kadaya at luluguran me o ito'y sakramento. O ito'y lugod na ningapong Ginoo. Uling luluguran me, andyang dapat kaluluguran. Metong a misteryo. O ining misteryo na ning lugod. O ining misteryo na ning Diyos. Ing misteryo,
may I appreciate nung gagamitan mo yung kang isip. Pero potam mo rin yung akilala yung misteryo. Ing lugod, yamo, ing dalan. Makanya niyang pepakilala yung apong Ginoo kay katama. Makanya niyang pepakilala yung Diyos. Kapamilatanan ng lugod. Nung hindi natang Jesus, siguro tayo manapansin ng apong Ginoo. Uling may muklat kay katamo kay misteryo na ng Diyos, yapi ni Jesus. Yung pong panetang ko John 3:16. Baluya po For God so loved the world. Yung misteryo na ng kayang lugod, pepakit na kapamilatan ng Jesus. At kang Jesus, sinabi na ding manakit ka ko, nakakitsi, hingig pa. Dapat metong karinsulat na San Pablo, eme agyun tanggapan ni Kristo at eme akilala ang timon talapangabos at Ginoo nung nakasopan ni Banal Espiritu. Kang Jesus, lintoya ang misteryo ng Diyos. Metong igpa, anak, at Espiritu Santo. At inimpepasyag ng Jesus sa ini, ay ang misteryo na panigaralan. No. Ining misteryo nga ini, metong iyang misteryong dapat tang biyayan. Biyayan tayo, kimbi. Balo ko po, ing makasumami po tang denga kayabe mo, ela makalapat king kakangasahan. Po makanyan Buri mo kalupa mongan. O tang abe-abe kayo, makanyane man niya mo. Pero makanya niya ugali tanga mo. Ay, o makanyane man paniwala nini. Bala mo, we cannot accept differences. Ing misteryo na ning Santissima Trinidad, papakit na kikatam, impamiyaliwa daring atlong persona ametong a Diyos. Ingig pa, aliwayang mi pakuking krus. Po, ing Banal Espiritu, aliwayang mi sugo kang Kristo. Miyayaliwalang persona, pero metong lang Diyos. Makanano ta nga patutuan nini. Kingaldo iti, sabi ko po kayo, pag masusyan tayong BEC Sunday. Ating kekatan Santo Papa, masanting ang gewana, inagkat na yung mabilog ayato, lalong-lalo na rin talasal pantaya, para bang kanita maglakbe tamo, king diwan na ng awsan ng synodality. Synodality, abiyabi maglakbe, at tanggapan tayong balang metong as he or she is. Siguro po kayo ay experience yun yan, nanyang may synodal sessions kayo kayo ni, atanggap mula ret ang aliwa kay ka. Atanggap mula't aluguran, net ang taong ngayon mula kalupa, kasalpantayanan. Makanya niya yung misteryo na ng Diyos. Luluguran na katamungan. At po tang itamo makanyan tapan lalawe, imburi na sabihan, makanyan tamong patutu, king apong Ginoo. At kay katamo, kay katamong Archdiocese, ako po pa, salamat ko, at dinik tiro ng Pope Francis ng maglakbeta mo sa Synodal Church. Kasi, metong yung konkretong patutu, pakita mo yung pami-patutu, king misteryo na ni Santissima Trinidad, yapin ng BEC. Ulimpot ang muntaka karensiping mumbale, siguradong emo kalupa panlalawe rin. Emo la kalupa priorities. Emo kalupa panugali. Pero pupunta ka rin ba mo lang luguran. Banggawan kalupa mo. Dindam tayo po, ingapong Ginoo king Ebanghelyo. Dining kayang 10 metong alagad o 10 metong lakaya. Wari labila pong adware nila. Kasing metong nagpakamateya. Judas Iscariote. So panakit na kang Jesus siniklad na pero medyo may kakunula pa mo rin. Pero busal na nitang karelang daranasan na ita, Jesus sinabi na karela, ing sablang kayo pa yan at tsukan ako. At tutubod na kayo.
At sinabi na, karing kayang alagad, ampong katamo. Sabi na, munta kayo karing bansa, at gawan nyo lang disipulo, at alagad ko ding sablang tao. Binyagan nyo laki pa, ang poking anak, ang poking espiritu, at sopan nyo lang may biyebye, ag pangking turuko. Tandanan nyo, kayabe ko, manggamang kapilan. Masanting nga pulawan tamo, inintiro ng Jesus. Ing sinabi na, ing ganaganang kayo pa yan kimbanwa at ketiyato at tsukanako. Aking mayupaya. At uli na nitang yang mayupaya, tutubod nala din kayang alagad. At naning kayang pinagkat, yan ang sinabing pakipatayin kasalpantayanan, makipag-argumento kayo. You defend the faith. Yan ang sinabi ito. Sinabi na, so panyo ring sabla, bahalang maging alagad ko. So panyo lang maging alagad. It is not enough to preach and to teach the faith. Ing maulaga, so pan lang maging alagad. Anya pong pigugunamang kayo ni medyo may konsyensya ako rin. Linawi ko yung biyeko. Maging alimbawa ko kayang alagad. Uli na so pantalang maging alagad ding aliwa, muna dapat ika alagad ka. Dapat disipulo ka. The way you live, you're being a disciple of the Lord. That is the best way to help others become disciples. May itong po siguro panagkat kay katamo ini. Nyachu tamo kay tingin yato, ban kapamilatan tamo, agawa na lang disipulo ng apong Ginoo ding sablang tao. At agawa tala mong disipulo, king saop ng Espiritu, nung ita mo mismo maging disipulo tamo. Nung metong kong Katoliko, at potang magobra kami, king offices, nung nuka rin kumagobra, lulto, ingga na akong kasalpantayanan, mangkiabe ko king corruption, I am not a good disciple. Mapalyaring aldoldo mamasa akong Biblia. Mapalyaring aldoldo, balo ko, mag-aral ko kayo tuturo ni Santa Iglesia at masasadya akong magipagdebate. That is not enough. Ulintiro ng Yesus, kapamilatan tamo, agyagantalang maging alagad ng kalupang tao. Metong ya po sigurong pag-anaka kay katamay ni. Kadwa, lawan tayong kay katampami biyebye. Makanano tang papakit ang kay katampami biyebye. Apakit tamo, pakilala ka rin aliwa ko at ang masanting kasakin, this is my life. Look, I have 2 houses. Is that our life? Or our life is the Trinity? Ulimpot ang mangurus tamo, andita sa sabyang karingaliwa, mapalyari nga kakit siya ipibanjan ko pero alwayan ng biyeko. Yung biyeko ya pinigigpam po yung anak po yung Espiritu Santo. O yun yung panagkat na ng kayakatang kapiestan. And we can promote this life by reaching out to one another, loving one another with all our differences. Po, metong ya pong hamon kay katamo. Ini. Pasalamat ko po yung apong Ginoo, misteryo ya. Uling ating kang atin asahan akit. Atin mong ating bayo. Siguro nung Diyos tamo, sagli ang pakibaluan, well, sumawa tana. Nasabi tama, balo ko na yan. So pangatlo, hamon niya mo naman po ini. O sasabihan tamo asawa ko, kakilala ko na yan, balo ko na yan, not so fast. Uling asawa mo, misteryo yan naman. Uling gagawa yung misteryo. Ne po? Misteryo ya, uling at syukaya, ing apong Ginoo. Yasa at meto nga hamon kay katamo, manyadtang grasya king apong Ginoo. Bangka nita, may buklat tamo pa puso, and try to explore na ano pa yung pakit na ning apong Ginoo tungkol kay asawa mo. Na ano pa yung pakit mo kay asawa mo, uling at syukay ka king apong Ginoo. Kapilan man tinasami
ing meto nga tao, you do not know the Trinity. Nga po nakasanting, nung may asawa kayo, after 1 year, mag-celebrate kayong anniversary, pisabyan nyo, what's new na ikit mo, imbalang metong. Nanimbayo. Kasi po patseta na manaki bayo, mitdani, ing misteryo, kaya katamo. Kasanting po potang mikit kayo, susundo, papakit na ni nga pong Ginoo, nung ninuita mo. Itang misteryo na nimbiye at dinake na kay katamo. Katatawlian, balo ko po makabalita na gawan di ing batas divorce. Ne po. May karugang kayo po? May karugang kayo? Well, sabi ko tama kayong may kakarugan, party na ng misteryo yan. Because the one who has the last say, yapining ating authority. Ninong ating authority? Dindam tayo pa mo, sabi ng Jesus, all authority in heaven and earth has been given to me. Who has the final say? Man or God? Kaya nga pong gina. Ditak mo po siguro ang pamigunam. Muna, pati sinabi tamong divorce, kaya po kaya bing kasalpisamban ken. Because there is no divorce kay church. Makapag-divorce ka, nung keng civil. But once you are divorced, you cannot be married in the church. Why? Kasi ing kasal kimpisamban, tandane ning lugod na nin Diyos. Alayan divorce. Uling ing kasal, tandane, patutune, ning alangangang lugod na nin Diyos. At patse, kinasal ka. Kay wanyan may asawa mo, I don't know nung ninong makatula. Ulim po tangkot nanda kayo po, kakasal kayo. Kut na kanin pari, tatanggapan may asawa mo, maging asawa mo. Opo, nantatanggapan mo ken. Tatanggapan mo yung kayang past, present, future. Yan nung kinasal kang ini nang malyari kaya ken 2028, nung magtaksilya, patita tinggap mo. Ulitan kepo. Nung nang malyari 2028, magtaksilya, patita tinggap mo. Bakit? Uling yung kasal, tandane ning lugod na ni Diyos. Alayang angganan. Nya nung linelera ka, uli na ng gewa mo, makatulay itang pekibat mo. Pekibat mo tanggapan mengan mo, pero ngeni, lileleme. Kaining misteryo na nimbiye. At siyempre, dakalare sumabi kayo, kamulala ka nga, at siya tinggap me, makanya naman talaga, yung patutukang Kristo. Maglupa kang mulala kay tiking yato, dapat, intutukyan mo liwan naman ng yato, nune, ing apong Ginoo. Ipamisundo tamo, kaniting kay katamong misa, mga di tamo panalangin king apong Ginoo, na sana, tumibe pa yung pamangilala tamo, king apong Ginoo at imbiye pikalog na kay katamo. At po tapong mangurus tamo, tandanan tamo, o ining kay katambiye. Mabibiye tamo king pampo king anak, ampo king Espiritu Santo. Magabit kang aliwang pundasyon na nimbiye, kayamanan, katanyagan, and what have you, it will fail. Uling pundasyon na nimbiye tamo, yapiningig pa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Pangadiyo ko mo naman po, ampo rin kay katang kayabi pari, sana kami mo maging mapad na makapagmisa, makapag-homily kayo. Noon kami mismo, maging mabiye kami at itong disipulo at sana maka-inspire kami kay kayo. Amen.
Ngayon po, talakad tamo at tabi-abi tamang besyag yung kakatamong paniwalan. Nga ta sumabi, sasalpan tayo ko king Diyos, ikpamilapayan to, linalang kimpanwat yato. At yung Yeso Kristo anak ng bugtong kinutam, tingagliking upayan ng Banal Espiritu, ibay kang Santa Maria Birhen, linasala naman ang upayang Poncio Pilato, ipakoy kang krus, mete at mikot-kot, inipaya ka ring mete, kikatungal doon sinubli ang mebye, pepay siya banwa, makaluklok, wanan yung Diyos, ikpang may payan tuto. Iba'y ka rin magpanik yan naman ng kete, paano kung ka rin mabiyeng pong may ngamate. Sasalpantaya ko kay Banal Espiritu, kay Santa Iglesia Katolika, kay pamisamakling santo, kay pampatawad ng kasalanan, kay pangsublir ang miring mete, at yung biye alanganga. Amen. Gusto niyong yung Espiritu, tayra na katang manalangin, kay pa kabang magsalita tamo, para king balayana, ating mabilugayato, sa blatang pamangailangan. At nga ta sumabing, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karetang emaniwala, manalangin tamo king Diyos sa kaya katangib pa, at kingig paring sablang tao, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin tatakot king Diyos, manalangin tamo king lubos mayupayang Diyos, at kapilan man malugod na ipa, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin mimisi, papepayamburisan na noning Diyos, manalangin tamo king kabubugtungan ng anak ng Diyos, ama natiling kayabe tamo, aldoldo, hangga king katapusan ning panahon, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring manalangin, manalangin tamo kang Kristo, at tatalan king sablang upaya, karing banwa at keti king yatu, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring manalangin king Diyos, karing aliwang paralan, manlangin tamo king Espiritong mamale kaya katamo, at mamantabe king kaya katamong pamanalangin, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring magsalita tungkol king Diyos, manalangin tamo king Banalay Espiritu, amig salita kapamilatan da ring propeta at ning ebanghelyo, at nga tamong makisabi. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O Diyos sa igpami, kapamilatan ng Espiritu, ang manalangin, ibad ka rin pilubluan mi, ibili mula ring matampang amano ka ring labi mi, at yung gustong masabal ka ring puso mi, puring lagyo mo, ngeni at kapilan paman. Amen.
Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kanitang kay kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos, ipamamayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning ginitindaon karinggamat mo. King kapurit kaligay ng kayang lagyo. King kikatang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mula sana reting ayin, at kapamilatanda, gawin mo kaming ganap at daon keha. Itihadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, manatilya keke. At kaya kan timurin. Yat nayo la rin pusoy. Makayat nano king ginu. Masalamatan tayong ginu at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Ipasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos nga langanga at lubos mayupaya. Masayamin papasyag ing kay kaming kasalpantayanan king misteryo ng kay kang kadyosan. Bilalag mo ing kay kang ligaya, at may ligaya na naman ng anak mo at ng banal na espiritu. At yung personang pante-pante king kamalan, alam pa may aliwa king ligaya, dapat meto nga Ginoo, meto nga Diyos, pakapilan man misamban king alang kapupusan mong ligaya. Uli na nita, kambeta rin koro rin sablang anghel ng karimbanwa, daralit ming kay kang ligaya. Lain makyami kami, king alantok ng dampamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kaping panaloig pa, ikay panipataning sablang kapanalan. Uli nito pagparalumpumi, papanalan mula sana retingayin king spiritum. Ban para kay kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi at pepasalamat sa keka. Pirasale, at binyene ka rin kayong disipulo at ngala. Tangkapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amitawan parang kehe. Makayan mo naman kay bataning apunan, kinwaning kalis. Pasiwayan may pasalamat kehe. At binyan ng kalis ka ng kayong disipulo at ngana. Tanggapan niyo iti ikayungan at minum kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya. Indaya ng bayo at alangangang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nagkasalpantayan. Sublimin
Iyang nga kaganakan mo, ikpa, ing kabatayan at paminyubli ng bebya ng anak mo, daraon mo kaya iting tinapyan ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalabatan kaya. Impepalyeran mo kami matampang talakad, king harapan mo, ban sumuyo kaya. Papakumbabami ang pagkamuha mo. Di kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting betong ng Banal Espiritu. Ganakan mo pa, in Santa Iglesia mo makalaganap king beto yato. Ban mi ganapyasana king lugod. Kabi ng Francisco, kay kami Papa. Ding sablang obispo, lalong-lalo na yung kaluguran ming iaposeto, ding sablang pari, at iting kaluguran mong anak, ay naos mo tinipon kaniting kaurasan, bankat man mula king kakangkayapan at kabanalan. Ganakan mula mo naman ng kapatid ming pepaynawa na, at maninayang subling miye, at ding sablang miyang mo na biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong arapan. Pakaliluan mo kengan. Gawin mo keng karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya biya ng Maria, king birhen na yundunan ng Diyos. Kambiyan na rin kayang kaluguran ng esposo, ni San Jose. Kaya biya rin apostol, ating sablang santo, at tinupat king mong kaburian, king kakabanan ng panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ng Banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod at kapasalamatan, bawis tamong ngayon ikikakatang kaluguran na igpa, at nga tamong ngayon madalangin. Ikabos mo kami o kinu, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panaod mi. Baan king kasopan ng kayang pakalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kapag mananaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O kinume Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabiye ko kay kayo, e masano babalik dan kay kaming kasalanan. Nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Di kang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen.
Ing kapayapaan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayangan. At kaya ka antimurim. Matula tapo ngayon ipakit, ing mikakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Yapan po kay kayangan. Yung kordero ng Diyos, yung malalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayaos king apuna na ng kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka. Dapat yag kasmya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoong Diyos, sa sambanda ka, metong nga Trinidad ding persona, metong alangangang Diyos. Mananunasanang ng kasalpantayanan mi, at ang sakramentong tinggap mi, pagdala na lang kalusugan ng kay kaming katawan, pamiisip at kaladwa. Kaya mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapo sagli. Pastoral Statement on Divorce. Pakamalan kong kabalen at kaparokyo. Kapayapan kang Kristo. Balungkot tapong tinggap imbalita ning pangapasar ning divorce bill king Kongreso. Ing buri ng sabyan, miras ne king Senado, at nung mipasarya ka rin at yun na king Presidente Marcos, nung ipatupad ni Otangyane. Dili na pong kongresista king Pampanga, ing binoto kontra king divorce bill. Kutang, ita mo pa kaya ring ring kay katamong manungkulan king Kongreso. Ing katuruan ning Iglesia, ing mismong 1987 Philippine Constitution at ing karanasan ding aliwang bansa king divorcio, ila nang magpatuto king Marok ing ibungan na niti. Muna etutong deta mong magdiborsyo, ilang miapektuan. Nga ng John Donne, no man is an island, entire in itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Imbya tamo, parati yang dake nimbye ning aliwa. Ing diborsyo, labagya king 1987 Constitution, asasabing, marriage is an inviolable social institution. Ating diborsyo, susubukan ng baywan, ing kapaniwalan, ayan, at dirinaning mababo kabaldugan, ing kasal at biye pamilya. Miapektuan langan ding kasal, talasawa at pamilya, mibili ang duda, king balang pangako, uling ing kasal, manalumpakan mo, king pakiramdam at alina, king pangako ning tao, at grasya ning Ginoo. Kadua, sasabyandang in diborsyo, ibulos na laring mayayabusong asawa. Mapalyaring tutu, pero tutumo karing mapilan, ding peka biktima kini, yapin ding anak, uling dakala ring anak at dagol, kumpleto pamilya. At manibat ka rin masira impanlalawera, king pamilya at karing pengari. Uli na mo naman ning diborsyo, darakal ring anak misasakitan, mental at king karelang pamag-aral, at miraras king depression, pamagbisyo, at pangalulong karing marok akararaptanan. Katlo, sasabyandang ing diborsyo, lalo na ing patibayan ing kasal. Alituto ini, uling ing diborsyo, papalitane kabaldugan, at gagawa ning mababo mong katutuan ing kasal. Nano pa mo ing bunga nining diborsyo, nune lalong pangasira ring pamilya at talasawa. King mismong Amerika, agpang King American Psychological Association, 50% karing mumunang kasal, mumuli king diborsyo, 60% karing kadwang kasal, kayari ing diborsyo, magdiborsyo pasibayo. At 70% karing katlong kasal, kayari ning kadwang diborsyo, magdiborsyo lang pasibayo. Burita mo bang malyari ini kay katamo, king lagyo ning progreso, at pamagyabi king uso, kanita na naman magumpisa ing abortion, at pamanyese karing masakit at makatwa. Bakit?
uling ing lugod naman nalumpakan, king pamamili nunen nano mo, king panamdaman. Ustong buri ing anak, malyari meng palaglag. Ustong buri ing matwamo, pasyaseme king gobyerno, o karing ampunan. Makanini ba imbansang burita mo? Kapat, mas mura kano ing diborsyo, mapalyaring tutu, pero depende ing prosesong gawa ng gobyerno, mas masanting baywaning sistema at kalakaran, king pamagfile king annulment, kalupa king gawa ng Pope Francis, king Declaration of Nullity, king Pisamban. Pero dating atlo, aliwalangan bagi, ing divorce, yapin impamagpayalang bisa, king kasal, uli mong enalabisa ring kinasal. Ing annulment, yapin impamagpayalang bisa, king kasal, uling ating linabag, king batas, o atinyang kakulangan ameyakit, ing metong karing miyasawa. Ing Declaration of Nullity naman king Pisamban, yapin impamagdeklara aalayang bisa ing kasal, manibat pa king mumuna o king malagwang sabi, alang tutong kasal ameganap, uling king umpisa pa mo nala kumpleto, ring sangkap para king tutong kasal. Kalima, sasabyanda, kailangan tanang sabi, kailangan tanang sabi karing aliwang bansa, ita mo na mo ating Vatican City, ilang alang diborsyo, kutang ating mali king kakatamong pamanalakaran, king kasalpantayanan, ing burinamong sabyan, etamo sasabi king agos ding keraklan, manalakaran tamo king tune tamong paulagan, at paniwalan, lalo na ing turunang Kristo. Nano man ing piyabe ning Diyos, nasukat pikawanyan ning tao. Malino kay katamu at balutamong maugon, ining katutuan, lumipas man im panahon. Katataulian, burikong ibili kay kayo rening kutang. Bakit pin kaya burire ing representanti tamo king kongreso ing diborsyo? Para kay katamu o para karela? Kadua, bakit diborsyo pa mo? Bakit etala patatagan at sopan ding pamilya imbes na sopan talang mikawani at masira? O tetala sopan ding miyasawang ating problema at mikaintindi, ot etala suportan at pagtanggol, ding anak at asawang panasakitan, ding pengari at asawa. Bakit manyira, ot etamo manyalese at maglaren? Katlo, Pilipino at Kristiyano tapam mo rin, banong isulong taya ine? Kapat, marakal na delanan kasakitan na anting bansa, kanita pa bang panahon sumuko? At buri ko nemo rin pong kuanan panikatagon ini, ban ianunsyo ke kayo, king daratang June 2024. Mika plano ya ing parokya, dikil king pamangomusta, pamanyuporta at pamanyaw karing kinasaltamong kaparokya, lalong-lalo na retang mikakaproblema king pamiyabera. Kasaw tamo kanini ing kakatamong Formation Commission, Family and Life Ministry, o ring prekena facilitators, Catholic Women's League, at ing Couples for Christ. King sarili tamong paralan, itanam tamo lalo na karing kayanakan, ing ulaganing pamilya at kabanalan ning kasal.
ing salamin nimbye at lugod ning Santissima Trinidad, dakal pong salamat, ingat po at mipapangadi, kasan metong yu king kasuywan king Diyos at king balayana, Sign Reverend Father Gian P. Sagum, Parochial Vicar. Ang ginuman tabi kay kayo. At kay kahanti mo rin. At yung may pahingin ng Diyos, bendisyonan kayo ni Pa, ampuning anak, ampuning Espiritu Santo. Amen. Matulatan nga tao ni Tingbisa. Kumita mo ngayon, adala tamo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos.